amakari n'amashemerera byabereye amatama g'abantu bari kwakira Kacebezi omu rurembo rwa Mbara. Hassan Rure ashobora ko Kacebezi ariyo muntu atari kushorora nico bashaba ngo hagumize munabahereza. This time around twasaramu kwita abanyambara twareka kuhereza Kacebezi Robert ekishanja cya gatatu tumusima kandi tumuzumura abwe bintu byatworire omukene omoro omugiga wene base kubera omukibugeki Kacebezi no muntu atakusorora itwe kabanyambara tukuza kwagisa okwagira muntu agakapindi ninga kugira ngo tuhagire nanka tuhagire muntu kusinzira muntu byatworire. Abahagizi bashobora ko Kacebezi ari muntu arikumanya umuntu wa hansi kandi ayambira abantu binji nko kubara kushobora. Umunyakora kikagira ningene ukagira cyara kubetara nane tugira twabakonda etare ko zirabiri kubetare kabinga bawe deni twaheze nkwasa okuru indekateka ngo binde byabe nibabe yakwata ntebe nibabe yamara makisanga cyo kubanza umusite ubwaratunge chance akatukora inji ahubwo mutabu nomu urebe tawuni yitu netaga kube ino muntu wahansi arikumanya abantu ahubwo tukaza ngo reto muntu wahibu akana hurutura nk'abantu kandi ase tawuni mwe nawe sigere mwa yare nemanyo muntu wahansi etara nemanyo muntu wahansi ukamurya abantu bari abatakumanya asetare byazire kujyo mwana yere tumwe bicegambira mwene tara nitwetaga kujongerayo ekongera mu binte byo kozire etawuni yitekaka na munonga bita. Road Mayor Kacebezi arikugambaho n'abantu yabasima bwa rukundo kandi yabaganisa kongera n'entunguka n'ongo mbyenguto no kugumana rwanira umuntu wa hansi. Isore ni n'amashemerwa menshi munonga ahabwanyu mwena bazibona baje abanyakware bagira ngo ekiba kikacera kare amazima Robert Mugabe Kacebezi obwa haton Mayor wa Mbara City naenda Karuru okubasa kwebembera enshuro ya kashatu. Olivia Kamsime awa tayari West Omurimbara.